98 istihbab ko yiɗegol addahabu yahugol ilal iidi ka iidi wa iyadatul maride e darugol nawnuɗo wal hajji hajjugol wona wiye ko nandugol e mum min tariqin immorde e laawol o rewangol laawol la wara juuyi o ruttora min tariqin akhara ngol laawol la yahuɗo hajju yahuɗo darugol nawnuɗo yahuɗo joɗugol iidi ɓeɗo tato labba laawol ngol ɓe rewgol hara nangol ɓe artiri li taktiri fi ɗuɗɗingol mawadil ibadati nokkeli dewal ɗin an jabiri toujours qala wi kana nabi laati ka nabi sallallahu alaihi wasallam ida kana silati ka yawmo yiɗi ñalande yiɗi kanko ne laaɗo khalafa tariqa o lutiniray no laawi ɗin rawa al-Bukhari qawlu wigol khalafa tariqa o lutiniray laawi ɗin koni ɗum yaani ذهب ويارى في طريق لا والجو ورجع ورتر في طريق آخر لا والجو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلاد يخرج بيلتين من طريق الشجرة بروا كلا واللئن ويدخل بناترة طريق الشجرة لا واللئ وكأن كنكم كبلو مثلا ويدخل أناترة من طريق المعرس كلا والمعرس wako yeten kon ɓe kaka dunkire ɓe rewdi maka sabere maka leyfitare wa ida dakhala makkata so ɓe natude makka dakhala ɓe natira min asaniyati l ulya ka dunkiri dowre wa yahruju ɓe yaltira min asaniyati sufla ka dunkiri leydi muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo